enti Nadom Herbal Center abna papa bi agene dwa ye bedi nkomo papa ebi abokodi awon fe no a o mi da se o so sa no pe wa sa Cinderella pa o sa o so ko twasene wa ti ase me da se se dog nso ho ye nyame adom de nyame ase bisa na de bi obisa wa se don't worry one day doctor one mepie da se ye hwenu e wa adwama so abusu anope medin cha kese free Nadom Herbal Center ebro bibia wo hwe yen anope Nadom ye ni produce nafa X-Vein mixture nafa X-Vein capsules and afenso nafa Lady Clean nafa Malamex and afenso Nadom garlic bitters anope ye be sha se e de free nafa X-Vein mixture and the capsules. Share sa wo hwe no pay na menua bema infections tete odwonso a na obememu hyehyew odwonso a na dwonso no emu achemienu ba konam ha na ba konam ha ukwaje fiche so kodwonso a na cheze wo yo ho hwenye ye obi wo ho adwonso no aka no no okodwonso a dwonso no meba ketu ebi no san so ti pains akodwonso no no ti yawo dwonso so de enke ni kwan se ukodwonso ti yawo adenti na wo se ba na sa infection that na so asa maintain na ho abra Nadom Herbal Center ya de nafa X-Vein mixture and the capsules abedwaman so anti infection that na so chest say ama be ma na sha se fon emwa akoshem enso begu be ma na no hwe ho hwia enye yi a bo modern say won sabeka nafa X-Vein mixture and the capsules nafa X-Vein mixture and the capsules e be hwa boa e sa how ni na efi ho no mo e de ma edu we da hu ni sa no ye the ingredient bako 25 ene ye de aye bako ene ye Polinia pinnata na Polinia pinnata no ehun de ne pa sa haban no South America any few African countries pe ena sa haban ni biwo nanso Nadom Herbal Center mo hu nyayen ye dwibu hu nti na kopɛ sa haban no ena ye de aka de ye won ho ena ye de aye droi kama edema na sa Polinia pinnata akutia infections go no syphilis candidiasis ebe sa how ni nefi ho no de amam enti adenti ene do papa se aba adwaman so na no pay yotemen kada nkoko pe bi nto na wama infection yi atna was watch for so many years a enkoye mini obi to be from say oh sister ekobe 3 years ni ekobe 4 years ni manum ndwa no mano so na enko anenti da wose ba na so bi won so start treatment na no maduo ni kakrape na wojai onu modu kakrape na woja ososo eduro no so ene de se won saka na fa X-Vein mixture na capsules ya bomodin so benum ni na men num ni piece there be so okoto abomodin se 1 month treatment na e de mawa bomodin so obetumi anum sa 1 month ni na eno sound be hu improvement na okoto eduro ososo so de a Mr. Win hu improvement bia e da fa X-Vein mixture and in the capsules nafa X-Vein mixture and in the capsules say infection and airtete o man no so betuma mama na ye menua ba wonya discharge na wonya no e de nkabone and nam ahemfie ho no mo kekaw utumi ti saa wo ye ho hwe a enye yie enso ba begu ho no mo a bomoden se won sa beka nafa X-Vein mixture and then the capsules e be hwa boa e yi saa ha no fi ho no mo e de ama say enetie obetumi e de nsuo no anom eye capsules no ana say anyway abanum na abefele comfortable bia no obetumi anom ama no ayeye entent na ho na ma yare enje ni pedua ne mo so abra na Nadom Herbal Center ye dindu papa se aba edwaman so obi o tumi first sister na ye duabo ana so bi na ye me hunhum we nya hunhum yare mesrew ade a okunya no physical ba ne se na afede hunhum yare nya hunhum yare se omo hya se omo hu signs and symptoms na ya na ebro omo adwen so se wo ho ana fo be ma na hya se fon obi ho all of a sudden the testicles no shwale ge ni mutumi hye no sa oje no ho enje bomodin se won sa be kanafa X-Vein mixture and then the capsules e be hwa boa e yi sa how ni na efi ho no mo e de ama sanso ene e won nafa Lady Clean small but mighty who ni get what an edwuma e bo no ese weni ese se obe use ese o ka kire na me se mitumi nko kantamanto ho side no me kwadu e ma no boje me din kra yira nafa Lady Clean se obi di adanse a kire wa e beje won sem minim se betima bo some of the testimonies about me try say betima bo bia with time uyo oba we oba bia hia bi oba bia hia bi na fa Lady Clean small but mighty we no say nete egutu anim kama e na asawa no e hye ho to be hwe kakra egu asawa nim
na wo dia sha hemfie ho sa hemfie wo keka wo se ensoensoa e na ba begu ho wonya discharge na wonya no e de nkambo ne bi enenam awo anasa abrabo mu nsem ntina ma hemfie ho no mo e bi obi wo no wo bi ontumi nsiesie ne ho yie na ontumi nsanso nkonda da mu biom na awo no ama ase ho no ma e bisi basa akoma to yem eno nti e na nafa lady clean e wa ha e be hwa aboa e yisa ha ni na efi ho no mo e de ama ye number no e ye 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556. Miss Shaw say we treat infection na but modern say o partner so e be treating it because anya hwe kura na onya ye na ya mo dia kobo so nti definitely anya hwe kura no so e dem anya bi so we treat ho a but modern say o partner so e be treat ne dia na fa extreme mixture ene ne capsules mo hu do nti na yakọ eye South America akwakofa Polynia pinata me say sa haba na hu de ne nyanso yakofa de aba na ye de aye adure kama say mo hu hia ye nti monom na entu infections na se we no oba ne be matime no ai oba ne be na tumi no ba we ne ye ma no nko a na fe school girls no enwa no ma no mo ko SS no mo ko a mo to bi fa nso mo bag no mo fa ko infection na ye wo school ya papa mo ko akonye adure wo he na akoto infection na me KSS pa colleague back ho otumi free class na kwatsina washroom na chi ho na odwi na we ne wa yekuro ukodwon so na wote ho be hyew emu aya omo nya bi ni can testify to what I'm saying ya nkasa anaso nya infection na wokodwon so no dwo so ne banketenkete na ho no mo hyew emu aya party misroment na ho ema na nyansa emema no so ma mo ntena ma yankasa kwhye mo rubber ansa na ho apepro so kokko pedro sisi a wa sha sese enhutim se nyoma na enkoyi odwon so na afa emu hyew odwon so na insufite be na se muja bi de kire eba no sa time no na wo se wo pedro ni ntemo entina ho ma na nyansa na wo bibia ye complete kwa na da asan na ye kwhye rubber waso be ye shema timisrobo modem se won sabe kanafa exvin mixture ene ne capsules ne bi e be hwa aboa e sa ha ni na efi ho no mo e de ma ye ndroi enye na pharmacy shops ene herbal shops a ewo krom ha bebia no wokwa wobenya bi ato besanso de number no atodwa biom send your how ni tie bia no mambo house a eno nche so ba na Adom Herbal Center na so friend a yentumi emwa send ye tie bia no pabedan nyame adom eni ndu papa ye wonti no ye behwa aboa na yeto how na se e de amaw ye number no 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556 say eya wo mu nsem say wa poso na ya oya ye bibi kakra na wa bre ukoda untumi nna we say yeti mada ma ade achi obia hu sisi ne hu si yubu ho no hu kaketa ade bechana no hu nam na ya asa wa bo no asa wa kokon wo anadwo no hwe emu eya say no ha no tie bia no Fabada Nadom Herbal Center ye behwe na ya pe ho promasibre e de ama apomede pa e ma setena appointment na ho ma yare e di ne kredua no e moso abra Nadom Herbal Center ye di ndu papa se aba adwaman so tie pe bia ye benya bi pharmacy shops and herbal shops e wo krom ha bia no ukwa obenya bi ato wo de be ya ne se obefre me o se bia dro ni di na won kaya metro me de me wo bia ho adaje metumi atro de ama udu pharmacy shop okwa to me frame na me pharmacist na kasa na ma training ya open na we yi ede ma Mr. infection no e hard drain o your back na say white no na say candidiasis na so che to me see awona no kwan obu ono ma awona mba nyina ya say infection ata no so wacha wan pe umpu mesi boss oh e ba ye na me koto edo de share ho na ko ye na samba ye na makọ pa ne na we abibidu ne tu ase de ma e be tu ase kra e de amount dia krampo wu pese wu destroy ne condemn utu ase no untwa so be san fefe ti misre so u treat infection pay attention e so onya adaje na onya bre e de ma no because yare na nya one day na de buy nya one day na de be ko ehia adaje ni abotre ne time so the offer e be hwese ne tie na ya hwemo a e betumi e de aboa enye na pharmacy shops and herbal shops ai wokrom ha bebia no wokwa obenya bi ato na Adom Herbal Center esi ndu papa e wokrom ya number no mesanso esisu biom fa obi die fa pen na etro 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556
Yada Nadom Herbal Center for ase ye papa pa se unim dada se make say kwesi wo kitchen ho no mu a ye awiesu